श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनू हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनू हरिः। ॐ ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। मां माली महामायी सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्भुजस्वर्णश नस्तस्मान्वे सिद्धिदा भवः। विघ्नं कुरु माले त्वं ग्रामी दक्षिणे करे जप काले च सिद्धर्थं प्रसीद मम सिद्धये। भगवान की कृपा से इस आध्यात्मिक चिंतन चैनल के माध्यम से राम नाम महिमा को हम सब मिलकर राम नाम संकीर्तन एवं राम नाम महिमा का जो आनंद ले रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्रभु की कृपा से केवल राम नाम महिमा में इतना ही कि भगवान शिव ने माता पार्वती से भगवान राम का महत्व प्रतिपादन करते हुए राम रक्षा स्तोत्र का ये मंत्र कि राम रामेति रामेति मनोरामी मनोरमी सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने, की अर्थात राम का एक नाम सहस्त्र नाम के बराबर है, 1000 नाम के बराबर है। राम का नाम तो एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। एक अक्षरम पूषाम महापातक नाशनम, कि भगवान शंकर जिसने राम नाम के आराध्य है, उतना कोई नहीं है जो भगवान शिव को जितना राम नाम जापक है। राम का संपूर्ण नाम तो छोड़िए, रै जो अक्षर है, रै वर्ण से आरंभ होने वाले किसी शब्द के सुनते ही वे मन प्रसाद से परिपूर्ण हो जाते हैं। और कहते हैं भगवान शिव की रकारादिनी ही नामानि सर्वणो मम पार्वती चेत है प्रसन्नताम यति राम नाम भी संकया, कि तंत्र के अनुसार जो बीज अक्षर का विशेष जो महत्व है, राम शब्द का जो रै वर्ण है राम शब्द में, वो अग्नि और आदित्य यानी सूर्य, मैं यानी चंद्रमा का प्रतीक है। कि बंधव नाम राम रघुवर को और हेतु कृषानु भानु हिम कर को, कि बीजाक्षर में जो मंत्र शक्ति द्विगुणी हो जाती है। राम का जो बीज अक्षर है रा, अतः बीजाक्षर का संयुक्त रामम रामाये नमः मंत्र समाहित होके बनता है इसमें। इस प्रकार राम के नाम में
अग्नि तत्व भी है, सूर्य तत्व भी है और चंद्र तत्व भी समाया हुआ है। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है और अग्नि दोनों समय में प्रकाशित होती है। अर्थात जो राम का नाम जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने दूर करके और ज्ञान प्रदान करता है। ये है राम के नाम का महत्व। अर्थात राम नाम जो है अज्ञान कारक दूर करके ज्ञान का प्रकाश करता है। अग्नि तत्व का बीजाक्षर र है। अनुष्ठानों में दीप स्थान पर र लिखकर स्थापित दीपक का किया जाता है। नाम का जाप जो अजपा जाप में है, जैसे हमने पहले इसकी चर्चा की, तो ये जो राम है ये हमारे श्वास श्वास में भरा हुआ है और केवल इस मनुष्य शरीर को मोक्ष रूपी द्वार में ले जाने का केवल एक ही साधन है, वो है भगवत नाम स्मरण। आज राम नाम महिमा में जैसा कि सभी संत कहते भी है कि उल्टो सीधो जमत है कि खेत परे को बीज, कि भांति भांति राम नाम सदा फलदायी होता है। चाहे उसे आप बैठ कर लें, सोते हुए लें, काम करते हुए लें, कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा ही रटा और ब्रह्म के समान हो गए। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे कैसे भी लो, जो बीज है वो भूमि में चाहे उल्टा पड़े या सीधा, लेकिन वो उस परम पिता परमात्मा रूपी उस अनन्य जल शक्ति रूपी वर्षा से जब मिलता है तो वो अंकुरित होता ही होता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें कि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम 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 श्री सीतारामाभ्याम नमः। कि भगवान की कृपा से सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जो अनवरत रूप से जब से इस चैनल का शुभारंभ हुआ है, वो अंतरंग भाव से जो व्यक्ति जो भक्तगण जुड़े हुए हैं, वो अनीता सुचेत सिंह जी, रेखा शर्मा, यागवेंद्र सिंह जी, ममता यादव और नेहा शर्मा, विकास शर्मा, प्रीति शर्मा एवं आदरणीय श्री लाल बहादुर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि आप भगवत नाम स्मरण में, इस चिंतन में नित्य आप जुड़ रहे हैं और अपनी मन, वाणी और तन को आप शुद्ध कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ कि श्री राम 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 राम
ram 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 dam 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 Ram 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 dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 dam
Ram dam 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 ram dam 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 ram 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 ram
Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram ram dam 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 dam. Ram 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 dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram 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 dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram dam 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 dam. Ram 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 dam 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 dam.
Ram 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 ram
Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और भगवान की कृपा से सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो उपरेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। कविता यादव जी और शिवेल यलचिन जी, रॉक स्टार हर्ष जी, अलका शर्मा, प्रीति शर्मा, सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और प्रभु की कृपा से आप अनवरत इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने तन, मन और भगवान की कृपा से अपनी वाणी को आप शुद्ध और पवित्र करें। इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम
को संपूर्णता की ओर कि शंभु जति गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः, नवनाथ चौरासी सिद्धाय नमो नमः, ओम श्री झारपीराय नमः नमः, ओम पितृदेवाय नमः नमः। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।